kwaZulu ngaleso sikhathi izinto ezazibalekile kwakwabantu besifazane yizwe umhlaba kanye nani nenkomo. Ngakho ke kuthe sekubusa uNodube ehlezi kaMenzi eqoqa isizwe njoba kuyekuthiwa bayethe wathi ke umntwana uGideon ongasekho inkosi imphumphumulelo wafuthi nokhanya waphakade kumkhanyelo nxa isichathazela naye umntwana okaMinya wathi ayikho lento ukuthi khona into ekuthiwa ubayede isisho noma kwakuyigama ngesikhathi inkosi iqhamuka ikhuluma nebandla babethi balethe ngoba kwakuthefuyo ngaleso sikhathi bethi bayethe indaba ezitha khona sizokugwazela bona. Kuqhamuke ngesikhathi selembeke leso sisho njalo sokuthi balethe indaba ezitha khona sokugwazela bona sibafake ngaphansi kombuso wakho. Okutheke ngesikhathi selembe ilembe liphatha libumba isizwe sakwaZulu. Abantu bakaZuma base beholwa uMatomela. Okay. uMatomela ke inkosi yakaZuma inobuhlakani obukhulu. Thina ke futhi bakwaZuma insizwa kaZuma nje azihlulwa ntombi. Umuntu oyintombi nje wakithi kaZuma sinogazi lokuzalwa. Ngimngaka nje mina abantu abami mina ayikho intombi mangifuna ngeke ngithole kwamanje. Ngachanje thintshe elincane livume. Ngoba thina abantu bakaZuma sinogazi ukukhuluma lo saphiwa uqhamuka kubona uMatomela uma uShaka wamthanda kakhulu uMatomela ngoba uMatomela waba nokuhlangana wenze njani wanganqaba wangamliwisa ubani uShaka wavela wathi nje indaba ezitha singabakho siyazinikela thina abantu bakaZuma. Select Africa TV ngokukhethulazo liseqopheleni uhlubudlube ekhasini eshisayo sisole ezingeni phela la kusindwe ngoba ethole njengoba nongazi ukuthi inkunzi sematholeni dubula ubadidu badakaze yebe siphela mphela bhubela sikhukhukazi inqolo bani amanoni kaZulu bayibage abaqephuza nosazi wayidubukele besina bededelana inkundla ingangoZulu imvungu yomthatha ehloko makwala semome kwanalele imvoku uzibuthe emoya inkunzi ehlabusento manqaphaza ngokuqabela ukufadabala abacika seningizimu Afrika izigi zendlovu umhlaba zamazama likhulu liyeza lenyelela lolobonakala eningizimu enyakathe empumalanga nasentshonalanga ungesiphalaphala Pumalanga Scott zamcholo nethe kahle kwavela amaqhaweni amaqhawekazi eqheliswe ngolegwalagwala. Sanibonani nina bengwazi igama lami nguJerome Bongani Zuma ngifundisa la eMandla Nkosi ngihlele esihlalweni sikaMthethwa la uthisha omkhulu wami ngowakaZuma isibongo ngiceliwe ukuba ngithi ukuchathaza kancane eguleni ngengikwaziyo ngabantu bakithi okunye ke nje basazi ukuthi thina umlando wakithi ubungabhalwa phansi ubuyaye ukhulunywe nje ngomlomo udlulisela isizukulwane esizukulwaneni ngogogo nomkhulu nxa kuhlelwe endlini yangasenhla bese besithi chatha emaguleni abo bese kuhlala kithi nami okunye ngangibuzwa ngobaba nomkhulu engethemba ke ukuthi mhlawumbe makukhona abanye abanolwazi nabo boyothasisela kulokhu abanakho thina sabakaZuma thina sabakaNxamalala sabakaMashinzela shimpi yakhe sabakaMdluvudlilanga soMatomela thina soMaphume phethe inyama ngapha namasi ngapha soshisa thina ke laba sabakaMsholozi sabakaLigaju soMafahli labantu engibabizayo kanjena ngibiza okhokho balesizwe no balesizwe sakaZuma amakhosi lawa abaholi besizwe sakaZuma ngoba phela izibongo nezithakazelo ziqanjwe ngabantu abaphila kulomhlaba. Yabona nje nxa ngithi sabakaZuma uZuma uyena wahola
isizwe sakaNcamalala uyena oseqaleni uZuma nje bakuthiwa singabakwaZuma ngoba uZuma wasuka nabantu bakhe thina kahle kahle ulibo lwethu liqhamuka elusuthu abantu bakwaZuma badabuka elusuthu sidabuka esizweni sabahlokwa sasuke elusuthu ke ngenxa yezimpi nendlala olusuthu uma ubheka isifundazwe sethu kwaZulu uSuthu uKwaZulu uhlukaniswe izintaba zokhahlamba nezwe lasolusuthu uZuma ke wasuka wagudla njalo entabeni zokhahlamba engcengce nabantu bakhe waze wayiweli wehla ngentaba zokhahlamba wayophohloka esizweni saseMangwaneni namhlanje kuthiwa kuseBigville usokhahlamba lapha eMangwaneni wathi ke mefika uZuma walibona izwe ukuthi lihle izwe lakaZulu wanyunga ngomfula uthukela phela sizokhumbula ukuthi umfula lo uthukela isiphethu sawo sidabuka entabeni zokhahlamba leko Mount Oxus la isiphethu somfula uthukela sikhona wanyuka ke uNcamalala uZuma nabantu bakhe wafika ngenhla nezwe lakwaZulu wafike walithanda lapho ke afike wahlala khona wafica isizwe okwakuthiwa abasemadekeni okuyibona ke abafundisa abantu bakaZuma ukudla okumnandi umbila ukuthi umbila uyatshalwa nanokuthi umbila uphekwa kanjani bawuthanda kakhulu abantu bakaZuma umbila yingakho ethakazo lethiwa thina somaphuma ephethe uphuma uphethe inyama namasi ngapha abantu bakaZuma ke bagcina ke sebelidlizwe lamadeke thiwa ke ngesizulu phela inkosi ayibusi nombeki wayo ladliwa amadeke sawadla salidlizwe njengoba ke kukhona uZuma abaningi phesheya komfula uthukela uMatombela waqhamuka uZuma waqhamuka ngalapho basebezinza abantu bakaZuma njengoba namhlanje usithola sesisenkandla emahlathi amnyama yiso sonke isizwe sangithi leso sakwaZuma uZuma ngesikhathi efika ufike la kwaZulu ukubusa inkosi isizwe sakaZulu kwakuseyisizwe esincane ubukhosi bakaZulu bungakathuthuki kakhulu kuseyisizwana nje esincane esasiqinelwa ezinye izizwe kubusa inkosi uLuzumane inkosi ke leyo engaphambili uma ngikhumbula kahle ukuthi emva kwaLuzumane kuza inkosi inkulu unkosi inkulu ebese zala ophunga nomageba kwehleke njalo ngoliba lwasendlunkulu nale ngizobuye ngicoshe kancane ngesinye isikhathi kodwa kuzongena kule nkulumo yami ngoba abantu bakaZuma awukwazi ukukhuluma ngabo ubahlukanise nendlunkulu yakwaZulu kutheke ngesikhathi sekubusa isilo sakwabulawayo isilo sakwaDukuza uSigidi mangikhuluma ngesilo sakwaZulu angithi uSigidi igama laso lomnsizwa lelo isilo uShaka unodumehlezi kaMenzi utheme busa uShaka eqala ebumba isizwe samaZulu njengoba bethi wathi edlezike wadlezile ingenxa yezizwa ezifaka ngaphansi kombuso kaZulu ewukhanda kwangekuhleke lokho ngoba phela wayezifaka ngeqhwa ngaphakathi kombuso kwaZulu ababegoloza babefakwa iqhwa bagwazwe kuthathwa abantu besifazane babuyiselwe ngaphakathi abazozalela inkosi amabutho kanye nezinkomo kwaZulu ngaleso sikhathi izinto ezazibalekile kwakwabantu besifazane yizwe umhlaba kanye nani nenkomo ngakho ke
Kuthe sekubusa uNodumo ehlezi kaMenzi eqoqa isizwe njoba kuyekuthiwa bayethe wathi ke umntwana uGideon ongasekho inkosi imphumphumulelo wafuthi nokukhanya waphakade kumkhanyelo nxa esichathazela naye umntwana okaMinya wathi ayikho lento ukuthi khona into ekuthiwa ubayede isisho noma kwakuyigama ngesikhathi inkosi iqhamuka ikhuluma nebandla babethi balethe ngoba kwakuthefuya ngaleso sikhathi bethi bayethe indaba ezitha khona sizokugwazela bona uqhamuke ngesikhathi selembeke leso sisho njalo sokuthi balethe indaba ezitha khona sokugwazela bona sibafake ngaphansi kombuso wakho okutheke ngesikhathi selembe ilembe liphatha libumba isizwe sakwaZulu abantu bakaZuma base beholwa uMatomela. Okay. uMatomela ke inkosi yakaZuma inobuhlakani obukhulu thina ke futhi bakaZuma insizwa kaZuma nje azihlulwa ntombi umuntu wentombi nje wakithi kaZuma sinogazi lokuzalwa ngimngaka nje mina abantu abami mina ayikho intombi mangiyifuna ngeke ngiyithole kwamanje ngachanje ithinta elincane livume ngoba thina abantu bakaZuma sinogazi ukukhuluma lokhu saphiwa uqhamuka kubona uMatomela uma uShaka wamthanda kakhulu uMatomela ngoba uMatomela waba nobuhlakani wenze njani wanganqaba wangamliwisa ubani uShaka wavela wathi nje indaba ezitha singabakho siyazinikela thina abantu bakaZuma wamkhonza lapho ke uShaka ubani uMatomela okutheke uma sekusuka uDungunyana eNdlunkulu abantwana enkosi sebehlangana bekhanda uzungu beholwa umkabayi kaJama ukuthi masibulawe isilo sakaDukuza siyazi ukuthi umlando ukuthi safa kanjani isilo besizulu besijuqa ngejozi besizuma kade siphaka impi yasobhalule usethi ke uMatomela mayese sikhothema isilo ngoba isilo uShaka akancwatshiwe la kunesikhumulo khona lapha eStenga akukhona futhi eStenga lapha kwaDukuza kuthiwa ikaDukuza obumuzi wenkosi obhuka mawuza khona kwathiwa mawuza kulomuzi uduka uza nje ungazi ukuthi ungene kuliphi isango uyophuma kuliphi kwasekuthiwa ikuphi kokwaDukuza nxa ilembe selikhotheme bengichaza ukuthi la kuyekiwe khona kuyokwenza umcimbi wesilo asilele lapho isilo sakaDukuza isilo sakaDukuza silele lapha eMbozana okwathi uma besibulele kwakukhona ibhobo umgodi okwakufihla kusona isangcobe babona laba ngoba kwangekho umuntu wayezomba ithuna sangoba inkosi phela kwangafanele ukuthi nethuna layo laziwe ukuthi likuphi basithatha isilo eduze komfula lapha eMbozana basifaka lelo bhobo bagqiba kwazi bona uma kuzoba nemicimbi yaseNdlunkulu uma kuzoyokwenza umcimbi wesilo iNdlunkulu iyayihambe ngaphambili iye lapho ibona abaziyo ukuthi ngokwamanje ukuthi likuphi nendawo thina abantu bazikazana asazi kepha umntwana okaMinya wasikhombisa lesikhathi esifundisa ukuthi ilembe lilele la kulolukhalo engizama ukuchaza ukuthi ngesikhathi ke uMatomela baba namathe nolimi nesilo sakuphila sakwaDukuza wamkhonza uShaka ngobuhlakani bakhe uMatomela wayexoxiswa naseNdlunkulu okuthema ngabe sebelibulela ilembe selikhotheme kwabusa ke isilo saseMgungundlovu isilo uDingane isilo umbombo shomnyama isilo uDingane ke into esayenza ke sabaqeda bonke abantu ababekhali ekucijeni impi yakaZulu nesigungu esasiphezulu ekuphatheni indaba zaseNdlunkulu
ngoba sasesaba ukuthi bazosijikela befuna ukukhokhisela bephindiselela abantu na isilo ushaka noMatomela ke wangena kuloluhlu wabona ukuthi hey ngizobulawa nami ngoba wayibona bonke udingane babulala abanjenga nozihlandlo inkosi yakamkhize nayo eyabulawa ngoba yayimkhonze kakhulu bani ushaka wabona uMatomela ukuthi olandelayo bani imina wayesegudla uMatomela wenze njani wabaleka uMatomela kubaleka ukwela uthukela nabantu bakaZuma waze wayocasha namhlanje ithuna lakhe uMatomela tsemgungudlovana la kuthiwa kuse Greytown khona kusemgungudlo ithuna laMatomela ke lilapho ukhokho wethu ebalekela abantu izimpi zikabani zikadingana njengoba uzwa sithi uMatomela umuntu wayephila leyo masithi uMaphuma ephethe uMaphuma inkosi yesithathu kaZuma kufike kube uZuma kube uZana bese kuba uMaphuma kube uZitha kube uMdlovu kube uMgebe kube ushisa landolo uMatomela landolo umsholozi bese kuba umnyakanya uma uya lapha eNkandla kwesika Jacob Zuma khona isikole ekuthiwa umnyakanya siqanjwe ngenkosi yakithi leyo umnyakanya bese kube unduku yakhe bese siphuma ke nxa ufika kumsholozi siyaphuma ke sithi ngoba izindlu zakithi manje seyihlukene kabili kukhona eseNkandla kukhona esempendle umsholozi ke yibo laba ke abaphubile no abaningi bakithi bayokwakha isizwe lapha la kuthiwe kaNcamalala eMgungundlovu yizo lakithi lonke lelo lize liyoshaka ohayika yizo labantu bakaZuma lelo umsholozi ke abantu baphesheya kothukela ibona bamsebenzisa kakhulu nje bedumile nje kangaka kuthiwa thina sabakamsholozi kodwa thina uma unyuka usuka nje eHawiki unyuka uya ngakompendle ushona le ubuya uya ngakolotheni ngakoScott abamthantisisi kahle ubani umsholozi nathi ke yabo nje kithi asimbize emphephweni umsholozi ngathi mangisibuza nathi emakhehleni bathi umsholozi kwakuyisihlali kaZuma ngakho ke okwathi wafika eyisihlalo umsholozi wagcina ke seningazi ukuthi umsholozi wakwaZuma kanti umsholozi owayehlala kaZuma ingakho ke ubona laba bangapha kompendle bengamthandi ubani na umsholozi thina nje ekhaya nje mina ubaba wayengambize ephothweni yabo meke wathi umsholozi wayingxama phuma ahamba kushiye kanjalo kodwa ngoba mina sethina sesila eThekwini sesiyaqonda ukuthi cha noma ngabe phela kuthiwani kodwa ke okusalayo kuyena khona lento esala kuyena ewubani emhlanganisa nobani noZuma yabona umsholozi ke wazala uSiguqa ke okuyena ke ozala uLigaju yilabo abaqhamuka abakuphile labo abangapha ngakoMaritzburg uLigaju wazala bani uMafahleni njengoba sithina sabakamafahleni thina soshisa wonke lamakhehla suke sibiza amakhehla kithi ahlalile esihlalweni sobukhosi bokuphi na bakwaZuma okumnandi ukuthi lezindlu manje seyibuyisene umongameli okaMamzobe ubaba uGedle ihlekisa ube negalo lelikhulu ekuhlanganiseni amancamalalo wonke jikelele njengoba bekuba nemicimbi asihlanganisa sonke sihlale kuxoxwe ngalemvelaphi yethu thina abantu bakwaZuma nanokuthi lezindlu zigcine sezibuyisene sekukhona ukuqonda nokuthi sihloniphane yizizindlu hlekelo kodwa siqhamuke esendeni elilodwa likaZuma njengoba ngisho thina soshankomo thina sobangazitha siyabaligadu thina sakamdlovu udlila so ke yilokho nami engikwaziyo ukuchathaza eguleni ngabantu bakaZuma njengoba ngisho nje ukuthi isilo ushaka
uZuma wayengasali sathi masikhipha impi yabo uma sizoyikhipha bahubi ihubo bethi khethana ma ubundaba bengasithunga sonke khethana ma kwala bathuyi uyihu khethana ma kwala elesilo leso sakwaDukuza isilo ushaka okwathi ke sekuphethe udingane kwakhona ihubo futhi elalivutshwa konke lelizwe lakaZulu lithi senzeni nawo senzeni na saze sabulawa kwaZulu senzeni nawo senzeni na ngobudingane wayebabulala bonke abantu ayicabanga ukuthi bazombulala bafa abantu kufa ingane kufa kubalekwa futhi into ayisondele noshaka nje wayengayifuni ukuyibona abantu ayibabona ukuthi wayibeka inhloli zakhe lonke izwe ukuthi asikade ukuthi ubani bathini mawubonakala ukuthi uyingozi kuyena wayevela akusisele ngenkomo udingane khona uzobuya uzobonga ngesikhathi uzobonga bese njani ekujuqa ngakho nesilo sakwaNodwendwe inkosi uMpande naso wayefuna ukusijuqa kwakhona abasithayimisayo ukuthi ungabusayi ukubonga lezo nkomo ngoba meke waya kuyobe sekuphelile emntane enkosi so ke ngiyafisa ukusho ukuthi likhona ihubo lakithi kwaZuma ekuye ukuthi nathi mase sihlangene samancamalala lihutshwe kuyothi kanxa ngithola isikhathi ngelanga nibuye ngoba ihubo limnandi bandlo lihuba kahle nibaningi elithinta wona amakhehla akithi ukuthi mangabe kukhona umuntu wakithi odlulile sihlabelele lelo simkhiphe ngalo ngoba indoda mayiyofihlwa noma nje konakele ekhaya noma kujatshulwe kunehubo laleyo ndlu leyo noma laleli sosibongo elihlatshelelwayo okunoma kade kuphithela izinto kodwa manje lihlabelela nje egcekeni noma endlini nibone zonke izinto sezihlelele thina ke ningezwe abafethu asiphikisana nabaphela abathi ke abalele bamadimoni kodwa ke thina sazi ukuthi abantu abaphila ngaphambili bayaphila kuthina ngokomoya futhi abantu abangasekho thina la kaZuma siyabahlonipha siyabazi ukuthi abantu abaphila ngaphambili ngiyacabanga ukuthi ngizamile ngokusemandleni ami ukubeka engikwaziyo ubona umuzi lo kuthiwa isemgungundlovu eThawini akubona umgungundlovu ngiyengicasuke kabi manje kusemgungundlovu ngoba lelo gama umuzi umgungundlovu umuzi wesilo saka udingane umuzi wakhe ulapha eDalton emakhosini mungene emakhosini khona umuzi wesilo udingane lapha emaqhugwaneni uyona mgungundlovu amabhunu emva kwempi yaseNcome ahambe eNtshakadula ngoba ayesibhuqa athayo kwakho umgungundlovu ehlekisa ngathi ngoba esefika ahlikiza ini ashisa umgungundlovu wethu athi asokwakho idolobha lawo athi nanku umgungundlovu akubona umgungundlovu lesihliphi nje samabhunu ufuna noma uyibone lento ekuthiwa uMaritzburg umgungundlovu kulapha uma uya ondini uyadlula e19 uthi ukuhamba kancane nje bese kubhalilwa Dingane scroll yilapho ke la umbona umgungundlovu ke loyo wangempela kuningi nje bafethu isizwe sakaZulu sicontribute kakhulu emlandweni wesizwe ngempi kaBhambatha impi yamakhanda uBhambatha wathatha udlukulu wakhe uMazuma wayomfihla oSuthu usiludini uZulu ngoba kokuBhambatha ayekwenza wayekwenzela ini awumancinza labo ogagashe kokuBhambatha ayekwenza wayekwenza egameni lani lombuso wakwaZulu wayengenazo uBhambatha izokwakwela inkosi izwe nabantu futhi uBhambatha ayelwa nabo kwakwabani ayelwa nabo kwakwabenkosi ingakho idlukulu kaBhambatha yathathwa uqashiswa ngophi yayoqashiswa oSuthu manje le lisuthu sakhona izizukulwane seni sakaZulu
ayasekuzulu sithi akusekho ukuxhumana okukhona kangako nabahlokwa ngoba nakhona phela ngithi kwaba nezimpi emva kobuZuma ehambile kwashona le kwafika oMantantisa nobani kwaba nezimpi nawo bagcina behlakazekile abanye kodwa lesina sisuka olibweni lwabahlokwa azikho inhlelo zokuthi nihlangane wake wakubeka umongameli ngaphambili angizange ngisalandelaka ukuthi kwagcina kwenze njani ngoba phela okuningi ekwakuzama ukuhlanganiswa kwagcina sekuhlakazeka ngoba phela nakho umongameli naye wasuke wasekungena ke lezi politiki wayeseconcentrate kakhulu ngala ngoba nazo babe emqaqile ngapha kodwa ngiyacabanga ukuthi onqamalala khona abangaqhamuka nabo ukuthi umfowethu lo munye bengizuthi ngizomthida before nifike angikwazanga ukuthi ngimthole ngoba ngabe nginazo zonke lezo impendulo kodwa manibuya ngokuzayo nophinde nizithole izimpendulo eziqondile indawo le yaseMpendle intaba impendle ila kwakuliwa khona kuthiwa impi ilwe kuphi na ilwe endle so impi yasendle le impendle le okay uthende indaba yokuthi izindlu zagcina siziphuma abanye ngokwaba khona enye indlu kwaba khona enye indlu mase kuziwa ngasemasikweni ngizokwenza nje isibonelo njengodlamini ayithiwa khona odlamini abagcabayo abanquma umuno like kukhona yini ushintsho mhlawumbe olwenzeka mase kuza ezintweni ezikanjalo yebo likhona ushintsho lo lamanje lisaqhubeka futhi ngoba usuku uhlangane nomuntu okaZuma uzuma phaqa ephelele kodwa uthothi njani akagcabile thina abantu bakaZuma siyagcaba ukugcaba ubaba nomkhulu babethi zaqala ukugcaba ngazo ikhathi zabani na ngesikhathi zempi zikaShaka kuya kudingana ngesikhathi sibaleka safike sahlangana nani namabhaca indlela yokusabisa isitha kwakuzidebeza ini ubuso ukuze unjani na ungahlasela bantu babeqhamuka ulabantu abanje ukugcaba ke kwaqala kanjalo thina abantu bakaZuma nje uma ungagcabili impela hayi ekhaya bunga recognize kodwa ke ngenxa yokuqhubeka kwempucuko sebekhona abantu bakaZuma abangagcabile futhi ngeke sibaphike ngoba igazi linye kuphela nje ukugcaba phela akulona isiko labanye abantu elethu umkhuba wethu kaZuma akulona isiko lakwaZulu umkhuba wabantu bakwaZuma nje banongubane usiko labo kube umnqamlandili nje uyabona besusa ilunga leli ukucika icala bakhona nabanye ungubane othothi abanjani abanqamlile so ngokuya kwempucuko ke kwaphela nje basikhula nje khona labathi hayithi nasayingeni izinto zabantu abanjani masengena lokukholwa abasemasikweni thina sisindisiwe ngizoba nani mangingagcani so sekuyaqhubeka kanjalo kodwa nje izindlu ngombuzo wakho ziyaqhubeka uqhayeko olithaba khona ezindlini uthola ukuthi abanye abasawabizi lamakhehle mhlawumbe usethi omunye hayi mina ngiyagcina kusiguqu athi omunye thina sobiza umafahleni ngale uma uzongitshela wena ngoshisa ungitshele ngomgebhe ungitshele ngomaphuma hayi yabo izinto ezinjalo kodwa siqhamuke esendele lodwa uZuma ngiyabonga nina bekwazi mase siza ngasemsamo khona la othe khona angithi manishisa impepha anofaka umsholozi awufaka umsholozi lesitheni ke nakho usekushisa impepha ngithatha i2K lishisa impepha i2K likhohle velifaka umsholozi idlozi okhulukhulwana yabo kanjalo and kungaba khona mhlambe into kube khona kube ukuthi uyazama ukucommunicate nalo but awusakwazi ukukhuluma nalo idlozi la lelo dlozi lelo lakho ngenxa yokuthi usufaka umsholozi kuya ngenkolelo yakho kodwa njengoba nje ngisho ukuthi mina bayangibiza ngomsholozi anginayo inxanti
ngoba umsholozi niyazi ukuthi uxhumene olimeni lwakabantu lwakaZulu kodwa ephepheni angimbizi hayi ngoba nginenxa nomsholozi ngenza into nami engabona yenziwa ubani ubaba sabakaZuma mothi umsholozi siyavuma kanje kodwa lapha la sishisa la sithandaza khona eThempelini abambizayo bambiza eThempelini labo you see nansi kwelethi iThempeli senza okwethu njengalamakholwa angithi abanye amakholwa they don't recognize uMaria ucwebileyo mina njengoba ngiyikhatholika nje uMaria siyamrecognize because is the mother of Jesus we recognize uJoseph because uJoseph is an earthly father of Jesus Christ but other dominations abamamukeli ubani uJoseph nobani noMaria into enjenganaleyo but yini bahlanganisayo uJesu Kristu nomoya onjani ocwebileyo uyabona bese sibheka ophezulu ubani uNkulunkulu nala abanye bethu bengebabiza amanye alabakhehla kodwa sonke sixhume kubani uZuma manje benqamalala kubantu bakaZuma njengamanje abadumile ucabanga ukuthi mhlambe isibongo sakaZuma basirepresenta ngendlela efanele wabukhulu lo kubantu abadumile singambali umongameli simbeke eceleni uZuma ngoba uyena obeke isibongo sakithi ebalazweni siyibrand manje isibongo sakaZuma ngenxa kabani kagedle ihlekisa siyadlisa abafethu lesibongo manje igenge incane iyakuthatha ithuba lokusebenzisa ukuthi we've got a brand here yabona abanye basebenzisa kahle abanye basebenzisa kabi kuya ngomuntu ukuthi inhloso zakhe yizini kodwa thina bakaZuma sikuthandi lokho ngoba thina abantu bakaZuma sinokuthula thina abantu bakaZuma sikuthanda ukulwa sifuna ukuthanda ukuhlekwa kulethwe intombi sishele kube nokuthula kube khona ukubuyisana manje umuntu waZuma umthola ukuthi usephambili ezintweni zempi nasekuxoveni izwe ayasimbuki kahle thina bantu bakaZuma sithandi lokho bona isibongo sethu siyibrand uqinisile sesiyibrand manje ngoba uqhamuka kuthiwa oh this is a Zuma ngishabela uma ungena bakubukisisa umuntu wakaZuma bakubuza ukuthi are you related to Jay-Z we are related akekho umuntu ongakhulumile noZuma ngoba uZuma uzalwa uZuma omkhulu we are related uyangibona nje nami ukuthi uyabo nansi lempahla nanokuqebekule nje eqaleni ngishilo sakhiwa ukukhuluma thina abantu bakaZuma ngoba nomongameli ungazi ukuthi unomuthi kanti cha inkotha nje eyakithi yazi khona umbuzo engifuna ukubuza onzinyana ngiyakuzwa ukukhuluma ngodingani nangendlela ayingabafuni ngayo abantu belembe mucanga ngamthatha njengeqhawe ingane ayikho mina inkosi yakwaZulu engingayithathi njenganeqhawe naye uyiqhawe ngokwesigaba sakhe uMombosho omnyama ngoba uyena owabona ukuthi amabhunu awazile ngobuhle amabhunu afuna ini izwe lethu wenzani egcineni wagcine wabhekile iyona nkosi leyo eyalwa namabhunu iwabheke ngqo eyoqala ngoba ilembe alizange lilwe nabelumbi ilembe lathumela abantu ukuthi abayofundiswa ukudubula le eKipitawini you see because ilembe was a strategic leader ngolimi lokuthekelwa kwakuyinjula buchopho ilembe langayilwa impi mangabe libona ukuthi njani lizokwehlula lalicabangela impi kulo mbuzo wakho ke isilo udingana mina ngokwami umuzo wami lo sasizobanqoba ini amabhunu into eyenza ukuthi impi yethu ihlulwe ukuthi ama-military strategist akwaZulu injula buchopho zempi ojenene bempi akwaZulu basebenjani bebulawa yiwuyu udingana ngoba kuke nangendlela impi indlela ithafa lelelelwa kulona impi yaseNcoma
uvuma kanjani ukuthi isitha sakho sibe ngaphesheya komfula ukuze ufike kusona kufanele wenze njani uwele ini umfula yet you know ukuthi isihlangu sakho ovika ngaso akufanele sithintwe yini amanzi ngoba isihlangu mesike sathintwa amanzi kuyaphela ngaso kanti uma uyibuka lento uhamba nawe uya eNcome ubuke inqola zamadlagusha uyabona ukuthi because amabhuna ekhanda icycle kanje usebicycle uhafu wesiyidli bese ecasha ngaphakathi ephuma abese veza ibhambu phakathi kwalezi inqolo uyabona ukuthi la ukube injula buchopho zempi abadijeli bempi abahlakaniphile babekhona babengeke babezoyibona ukuthi lento le inogcopho bakhande elinye isu you see but ke inkosi ke ngoba phela nayo uyayisibona ukuthi hey sivele sekonakele angisale sengiyiphaka uyabona yaphakwa kanjalo ke sagcina senze njani sagcina sehluliwe uyabona engeke mawuphenya emlandweni uyathola ukuthi ekuhambeni kwesikhathi kukhona njenganosompisi nje ababengahambisani naso isilo uyabona abagcina beyidayisile impi kuphi emaqonqo ngoba bese nalobo buhlungu lobo bokuthi lo wabulala ini isilo unodume ehlezi kaMenzi ilembe leqamanya amalembe ngokhalipha ulembe kwakuyibuhlanya lolo lwabulawa uShaka esekamthethwa ingakho kuthiwa yilembe eleqamanya amalembe ngoba ulembe wayeseyiqedile inkomo zabantu wazothinda nenkomo zesilo udingiswayo wathi uShaka nakade ombulala